Okey ngan sedang yang sa sisin ibang sisa tu ka game ka pamata barang shudap tambah ka screen ka stream ka jonga ka za la ka za no wan so ai wat ya thong la ong ai pi kan sa crash bet menne tambah kami lengan continue biang kan wicket game ka game 2 pa demo hang tu ha ka last du pi ka tim kolis nga nga klem pechu ka nukil kila dep ban pendep na ka lengan jongki ngala ima ngala ima ani nga nang model kisukan ka no reng i ba tim jong kolis. What a game. Tambah ngaruh ngaken banga klem ya ro ya ka tim jong ong jong X jong black dog jong mok ki pen ibor mana si phang hang tu ki yo sendan ban ra ya ka chicken dinner. Tambah to kam nilai wat ngawi ai tim mok Elmox, tim X, tim ayu wat ngawi ai wat ju ya tho ya ka jing dina ka jonga. Tambah ngai i baka games kalong tight very tight but itana sisa haka stage 6 imagine stage 6 stage 6 kadang dan kumbalai pungut hapo kayu mano man poi perkat bidang dan handu lai pungut tong pichan kalau bidang mundur bidang dan handu lai pungut mano kini ke baru hapo kayu pada haban share dengan ini nama ka tut ka ka scream ka jonga haban share dengan ini sa sisin share biang ya kan ka new stream nomor ba katu ka ba menne kala thut no kala kut la ka kut no shudon bok manganang lab yo i ka last fight banu mi i ka last fight te ngala i banu ti sha phi ngala ngan yam si sha la ngam yo ka last fight te sngom ha bani pet share like and subscribe Shai to Ronaldo fans hang to kita Ronaldo fans hang to page kan ni saya tu western sing lang rau okay ngan share lu digini ba arkhot tito chat sa sisin watsui ai ka jing bakla ka jonga menne sngo bha wa dia thau ka jang aja abyang tambakan ni ka ni ka games ka bathamai ka bamanta pat kan le khambano ngan persang di ban le bhano ngan persang wat ju ong mangala ban le bha le se kandon kan jing tuna mo tambah that fight chat that fight to ong yang kalong kom no ong se are open panel bet se ngai pisnya one se ong ka ai ka ba pipen ngau ngaru ngan lup tip kan kan tang ba sisa ngan bambat jane chat sasisin one chaka chat sngo bha ban pen sngo ya kiteu ke jingi ijong pia bakia fight kini ki teams kia fight kini ki teams ke pai pang jan kana komno penju sngap te crazy ki team adu sa puingut ki players kla rong manta ki team se kabla ibang halu khat khandai te ki team te ping awangai pingam poi perkhat bakan ni kan rong tama it's a good game good fight ma good game good fight may the best team win tonight rara itu ngan bam jano rekan-rekan ada bukan jah dengan bam oh ta like show what you penwit yang show I kimi jonga ti ilas dawan penwit yang say hi ta okay te ta na su thana juga pot ni network piam la thana
Tiki bayar pet semua bahas pada comments section comment section semua bahas sih wah paling mereka kamnap tu kan ni lah syu ya kamnap pi lah syu ya kamnap bagai pet juga kamnap pi balik pi pet saya tu kau yang mana na pi pet juga tu tikal imai shirkai tinggal kena pi tu game tinggal itu kayak pi itu players kelar runlut baro nagaling jonga ngai yang ni kelar runlut Tito, may the best team win. Sa shisen. Oh, tuk so tu ladon kaman ai jai mat lat kan. La hala maroi. Mo. Are live chat si. Are closing ala ai lat bang pin comments. Comments si. Welcome to the stream. Ya kini ki balawan semua bahaman komen sian do piasha yang do pi tenan ban kersan so ban komen na comment section kadang mun tenan sashisin yang itu ep bahkan kanika match ka bamanda kasni ni don gajing trailang bat ka wain ki ka esports group na po shlong kiru ki ang bagi kwa banyak snok tilang berkanika stream berkanika scrim ko jongi tengok why not habaya trikam lang para kasih ko bang MP mene manta kasih ni snok tilang tito kamelai hope for the best part berkanika stream ko jongi kan lang ka best pakipiyas ka pani la sa pa jongi kan kita cucu ka bangi pa ka first game la long ka ba surkai okay this is second game Miramar habang alas ngo Miramar akan mau baik ya ke tim jong ucahe ngat kan mau baik ke tim shahe ke tim shahe akan mau baik da kumnu ri so sorry guys nang dengan baik ke tim shahe kan lead baik hang nete ngan ma ban ayan nuru kan baik ke tim shahe kan kerwit ngat kana semua ban aya ke comments ke jong pi menjur ne emerging ong jonga ada pi menjur semua ban comments hapo comment section kini ki parok jom ni baca ki akam nak taman komen su am tip balai pia ting taman komen su come on guys come on start atan and here we go so bahaban comments and share ki parok ki jong pi yang ka live stream ka jong ni share ki parok ki jong pi na matakan ka live stream are come on guys what you akam nak ngan pet ya ka tim jong zim nak liang jonga tina ka liang jong pi yano pi ko aman pet ka tim kolis kala pan i board tina kana ka tim Red Bull halas kia fight tim kolis ba ka tim Red Bull ya pan i board ta tim 0 IQ kala pan i board mana tang mas zi chahe dang kloi kala lej no ai ba kala duna plat ka IKLMN ru kala pan i board tina kana ka lut and DI ka pan i board tamam na ka sngi pede ka jar bahan ka tim jong MRM lu ajar kendiat disngob hasi bapinial kai bha pini bor bahasa sisin nai long jar te manu baki bela jom tingin pet kita ki bela jom ngin up shwa ya kita ki bela jom mah ngin pet shwa ngin pet kai shwa ki kita ki bela jom te to si lai jom lang na ka tim jong aman pet lang ni ajan ma oh kam so tenat ada kanan hajan bangan yu iya ki tim ki ba ti jom ha okay zi sim la jom na kalian jom ki te ini siatang si tim ke hiar hang te tengin pe ki mano ban yon first knock na ka tim jong Venom ka tim number 14 ka tim jong Colis nong ka tim Colis like tengku bat ka tim ayu gani bat ka tim jong ka BG team and team Colis ki ya hiarlang haju hi kajaka ka badai ha po San Martin San Martin San Martin ka hiar gini ya arti ki tim hopefully we can fight tinalo kata ki dong ki tim arti ha po Picado kila hiar tim 777 rengkat bat ka tim jong kini kijong lut and DI tim jong lut and DI the first knock manu banyo ka tim 777 kala yo dak sau khin diat namar ba kala sa
Be. Okay lah sya knock away na ki you porlok jong team 7. Ini sia ki num island jong Torres te ki be tengah kena. Ki island tengah man persat man sim jong. Defense you porok jong ki. Laya ai jing dai porok jong ki tang masalid. Porok jong ini lu sya knock away. Tiken tur nam ngathai kan me tur kini habak laya don nak jong jong ai kan me fight you athai yang la. Nama bagi nama island you. Satu. Oh, push. Push. 777 P push. P not 7 push. MP ngantarai dah P push. Tahu gini saya ngantarai dah begini push. Kini apa hi ngantarai kata titik kena. 777 you ini bapen ma ni Jason. Jason ngam tip si Jason ayu tang bang ima kan kom le PP pet lor ni nang tote long sa AP. Dua jong P we la let no. Tekat tu lah approach PP up kum tu pipan ma pi Jason. Toh, kam ni lay. Chat sengom ha se ban you. Chat this is the time to make your comeback. Yes, hi, yes, TMT8917 L19 L18. This is your comeback. Wadang ngaru ang ba kitim jong chahe hamira mar nganget ba kini sia kin kli baidu yang tin jong jongi. Kli baidu. Tini ang ba ada kli ya ka jing du nong yang kli baidu. Hopefully begini kan kili baidu ha kan ka lobby te makalan la kruit hang tai klaya fight tengah page kita are game dah to hang tai makalan ka team 20 makalan ulanok ya ka team 21 ka team AC but ka all boys nga kini team nang takasi ngayo i baginang one tingam da itu thang ki player you te mamane ka sitangka kini lang kini ki ju hi group मैंने बाकी क्रिकेट भाव गेम डन जगह रीशू तो बाकी अप्रोच भाव एक तुर भाव नाइस गेम pada asuk bakal kan nak kepo ni gumnu kelas ngu ban keren do kami hap syu tadi pan di umdi ni kami ki ang bat di daga drink water ada ban pan do umdi ni kami oh men kami semua wan se sumpah ngolong ta kan poi ka sibit syu syariu nak dur telam ham le sim hijai coklat lanok hai itu tim cong coklat pada kiaran tim TSM kali jong no kae piwan pet nang ni sa yu sabe gitu hai gidon custom hai ngaru sisa kan ngapa ang pan EP son of God team number 12 kini saya kadang fight nasional ke kolok jong i way ati mo kini team number 12 mangan matip kateng la daki ai kito siya ngam tarai ki team jong mak kinami orung la manta namar bakini la kai sala shay kasni son of God kini ki team 12 ka team speak Haji Syam ni son of God lu exodus men kasni ngaso bakila kai lang kumno na dangam bakla are mata pat le kai la ka jong Marlu. Kita gila ya fight. Fight open. Nang ni tigla knock latur nak kalian tim number 5, tim 5 bot latur. Yo tim number 5 si sendan kalian jong kiru. Okay. Penmau caveman. Flam island duduk tang persat man sim. One bay tamar way imat dengan nom tu. One bay tamar way. 1v3 mentah. 1v3. Atau kilana yang bakal itu kita. Lah, wala sakil kalau kijong season AP meralu kitim KL Viper. Lah sak pendap dot baro. Itei klempet nang tu tilayok nadin. Nah, salid di jan yo sisa. Udang yo lah nem. Ula season. Hato un penina 1v3. Ni pai baklah reti caveman tu pen i sisa aba udaka at least mai layo arkil pada hapren dengan jengya fight kalau ibang dengan pen show pat Morgan ke tim 20 ke tim all boys satu kalala nem pendap no ikini ru maki don nang haju kila pendap iman ne komno ni kila karat ne 777 balu pia fight pinanya fight sa pajong Jason Jason ngan ang pinanya fight sa playo arkil mentah playo bam jai ya ka team 13 ya ka team jong lut NDI kelala
ban bam no ya kita ai mat terus kita yu no top dog di lawan mare salib baklate lej penyarap dari pinang penyarap lah. Shotgun mah kenrau. Shotgun mah kenrau. No. Nice. Kita gaji kini kita pro pingai kerjeng ade. Kemdai pi tim malu mala kini kinang pigini. Ute itu utara sulandam hang tu hato unle kumno. Kerwit bat diang mat mon tim top dog season don Jason bat top dog ya nyot jam ya kita sia nai le ben phi du to top dog phile am tu tiken sakput e phi sibet kan ma wata kawai katim kulis ka jar hang ne apoka group ngam tu ya don se e man ta ngatra kini lu la datam jing wai rumah to ngan pe sini wi tim pat ki bole ya don la ga jong so ba share, like and subscribe ko ki perlok ki bayadon lang hang ni hapo kani kachan ni i bakidon kinong pet tang ba pia jar at least tang ban comment su at least comment si pi pet ya game te deban comment su karakat ken kami shngan ken ke e bangan pan sungur so ba ni comment lang ken kanang bakan internet ken dala pia ngam jar pat kalong kam kai no ken yang ngaru kan ngam la ban pet marwei the wax so kadang pin board gam tasi sen mana gelayo chicken dinner na tim tim Red Bull la kruit chicken dinner mana te manta ka kanti ngam tip ka plan ka jongki ngam i kalong jar ba na ka tim jong ka chahe hopefully na ka jongki ru ken one pet puk sa sen to dang yo revive them dang yo lamar ba poi nang kata don pok na ka tim jongki old boys kidang la ban yadai parang jong tenang tena jerong 8 ma jong ka tim jong x black na ibor kem yo i gini ka diang si bet cha siat cha bam jam hang teng la ong ngadang ong ni kita ini ken sa bam jam gini machi sha ki kum el mo ka tim yo i to x nang defense dan bak x yo ban defense nga ban arab i we la yo sikil te hang tu ke ban push kenyang tu hang tu i ban push chogot nomor beli pula suatu bom long reban lekam kai begitu sia tama sok turun choose kamaka choose sub aging im ada salah day ban yo ban kill kambu shu to kam nilai kidang ya fight be hang to hang ni yo i balai tili ki tim ya don ngajar kana thara gini kidang ya slam dengan patch gini mah dengan patch gini mana beran hang ni dengan patch kulis kini lagi sikil. Gila smoke keleng aku awan pergi kulis apa Miramar kilong kumno ka game ka jongki apa Miramar. Wara undi lang. Kilong te ingin pergi tim kulis mana beranang ni tim kulis tim number 7. Kita lagi pen ibor. What do aku makin pen ibor? Kita lagi pen ibor. Ka tim BG ka pen ibor. Ka tim BG ka pen ibor mah. Nalo kata ka tim KP ru what je lek kai. Ki tip ila flang shawai. To kam nilai. Bai lek kai tim magalan bu X player kruit biang sai sisen. Lai kruit biang UX ula lek no pat namar ba marwei dan hang tei tila sa kruit jam. To kam nilai kidang ya fight dang tu temo kidang ya fight dang tu kun persajong atip ulale ka du kam tip shoot nangaling anjong mencelik pe ikan diat mo tu nang mare elmok na sa khwid jam 4 kemi i udan hai
ngalipit chuang ati kon persanga khndet mo tip ila bakla ke eru Teto kami le nagalingan sum I dang penkerliang imat Kesngu don kaman de toilet imat Kinesia sa sisen nagaliang jong kulis kok do sis im kelawan nagaliang jong ki lawan nang agaju ke tim ke grup lawan belang mentah ini pok grup saya nagaliang jong ki Tadang pek piang ni khanet uslit pek ande tak itu ikon bersama dia pek kai pina kali dengan fight Tawasui perlok banga klamla ban pek khanet uslit pek ikon persa khanet bu don kam tementa I Basi jaka ini kita tim play kenduk lang tim kulis tim ZCM bermana pula kerak orang ni ngami I 777 kalau ia bandok tim KP